Ala. Ala ili lamnja je jedan od demona nepogode, koji predvode gradonosne oblake. Ale su proždrljive i nezasite. Ale se smatraju kao zmajoliko stvorenje moći. I uvek se bore protiv zmajeva, Svetog Đorđa ili Svetog Ilije. Proždrljivost ale je neverovatna, da čak i postoji izreka da kada je neko nezasit, da mu kažu da je alav ili halav, ili da je ala ušla u njega. Smatra se da ala može da uđe u određenu osobu i ta osoba postaje alosna ili alovita. Postoje i priče da je Sveti Simeon, Stefan Nemanja, bio alosan i da je Sveti Sava izbacio iz njega alu u more. Ale jedino mogu da vide ljudi rođeni sa 6 prstiju, ljudi rođeni u krvavoj košuljici i vidoviti ljudi. Lik ale je u srpskoj mitologiji pomalo nejasan. Negde izgleda poput ogromne zmije, koje se samo rep vidi. Negde ima glavu konja, a telo zmije. Ali da je i takođe nevidljiva i da se čuje poput snažnog piska. U relativno ljudskom obliku izgleda na strašnog crnog čoveka koji nosi kašiku, koja može da označava njenu glad i koja može da učini da ljude izgube razum. I orlovi iz kraja u kraj imaju nejasnu ulogu oko gradonosnih oblaka i ala. U nekim krajevima se smatra da orlovi donose gradonosne oblake, dok u drugim, zajedno sa zmajevima, se bore protiv ala. To može da se takođe asocira i na narodnu priču Baš Čelik, gde se sa Kraljevićem udružuju njegovi zetovi Zmaj, Orao i Soko u borbi protiv Baš Čelika, koji može da se asocira i sa alom. Da bi se ala ubila, po narodnim pričama i pripovetkama, mora da se nađe njena snaga ili duša koja je u jednoj životinji, koja je u drugoj manju životinju, poput ruske babuške, sve dok se na kraju uglavnom u malenom vrapcu ne otkrije njen izvor života. Ala, poput zmajeva, se smatra da nastaje od zmije koja je navršio određen broj godina, a da je ne vidi ljudsko oko. A taj broj je uglavnom duplo više od zmaja, tako da se uglavnom smatra da je nastala od zmije koju nije videlo ljudsko oko od oko 20 do 40 godina. Zdravo, pa se gledamo u sledećem videu.